Unong yalam kaliang persya haga yeng dorbar jong Khasi Hills Autonomous District Council ubat tito Starwell Khain menta ulapan pau. Bawat lada ke Executive Committee jong kaki HADC hapo kajing yalam ubat penyat sing siem kala tahu ke Delimitation Committee naga bentaban pihak biang yaki constituency MDC Banuan Rat. Kajing ringkat kajing don ki nong tap vote naga wei ke constituency sya ke wei pat Henry kendi ke kam day ban cimpor slem haduk pada penjelan ban penlong ke election MDC. Hampa keren cikilat patai kubor. Ubak titos, ula ong bagani ke komiti kam day ban cimpor slem, namar kam day ke kam kebajuat, ban ong bagani ke jing pihak konstituensi, kam day ban penjelan ke election. Pika ngatharai kadon azimut kesempu itu ke Delimitation Committee. Kawai kalong ka anticipation ba kandon ka amendment yang six schedule. Namar dal lada dep ban amendment yang six schedule ka new amendment kadonatu gabaan increase the seat. Tegamut aban le kata kadon kamta Delimitation Committee. Kata kadi kawai kesemut. Kebaar pat kalong ba lada amdan makna kata ka amendment. Kemudian ke Delimitation Committee kan le yang ketuka reorganize yang ki konstituensi. Namar ba kidan ki konstituensi ki balik si ki badan ke voters ke pasal ho hazar. Kidan pada ki konstituensi ki badan tak apa hazar. Kemudian kan dan ke adjustment. Abalakum nu ki konstituensi ki de ban yang rengkat hatu jingidan ki votes. Di ngilang le jadi ke proses ka araja kat sauru. Cua ka araja kat sauru election kama ni penmi ya ke umsling konsumsi yang terpor bat ni pendu yang ketinggal elektro konsumsi. Kan ni ketika proses kama long legally. Dia like nang tangam dan ai ban comment ka syong pat ha isi lanu ka aipor yang ketika Delimitation Committee bahkan pendap. Dream semua tak baik por benda komiti bagan benda sama su bu nang keluar nang akan nang biang Na kalian kajungi kung nangilam ka kalian persa ngan sa tho yang kani sa keren yang kani ako PDC au CM yang chairman ba lakum no ka Delimitation Committee ngade bandan ni time frame nang baki stakeholder lani kita ki beliau ki belum affected lani ki pat ba lani ki shnong kila ban submit e ka representation joki haka por untuk ni kan tak tadi da election yang misi kalau bawan kam sadian tu pasti dah sini haka jinso ka jongai kam di ban kata namar ba tang ban reorganize konstitusi kamut ba in panpor ne ban extend ne kau Henry haka jinso ka jongai ka soba ka reorganize konstitusi ni ban long po si banaya